Apa sebah raja pabini reng pantura? Ben sambinna, reng bini pantura sekemas, sepantas sasancing ben raja pria. Raja pria harus oleh reng bini sesetreja. Ben sengkok le marinya pakin. Ben raja pria tau le abine. Mun beni keng karno le na sengkok. Ngeterasa natang ate dari dukungan. Ibak tu maca sorot dari kakek. Banyak rasa nasi terlalu kocaki. Tapi ibak tu hajo kejang kaki ngumber ya dan mata. Sengko rasa hilang akal. Dari pertama kali ko atamu ben kakek. Robo na kakek pakun cekak di dalam tang ate sampai iki bak mimpi. Iya setia kok nerima ke kakek, kok partaji ke kakek. Semoga engkau tak salah milih kakek kebaikan temen tangate ya. Iya lah. Kok tak agar kecewa kakek. Apa boleh tanya ke anak kakek? Lah Jong, makan mai Jong. Oke, kan. Aduh, sekira agar reng bini irwa raja setega minta bini ya. Reng bini irwa taanan mali. Apa sebah sengko habisan neben mali? Bumi tak masuk akal kedun mau pah raja pria polo ngebenanan mali. Pai sama di matang derajat deh ha. Pai muka masyarakat sengko. Raja pria kun cuman oleh apolong benanan si papa. Derem apa bicara? Karena sengkok mulai bisa apisanan benci papa, maka sengkok bisa sejajar dari segi itunya maupun pengaruh. Cuma gitu. Bah, jadi magain kayak gini. Kita ikut sekali sehari. Nikah dari tempat meme pak. Si ngamun tadi pak, lu saya komentar kon mimi kayak gini bibi. Duduk sore. Tambinna, sekut keluar nih bini dia. Tadi lakukan nengi Roma boy. Duduk sore, ngampoi kebentar biring datang kini. Apa pak? Ini pak urusan dadakan deh iya kaki ngebela. Sambil nengko ribetin kan lamar ngebela pak. Engkau tak terwaki aku lihat. Engkau gitu istirahat, tapi engkau gitu leso. Ya apa bida nana mangkat setia bentahun datang. Mensambina jong kakek saya pemangkat setia ya bingko nak kakek bingko teroy pendengar dengan benci patah. Rekan bisnis sepak sebeda nenge malang. Ben kakek cong mak le sambil bisa ajar bisnis ke Cipata. Sop aja tadi orang yang sukses cong. Tahu deh ya pak. Lu cong. Keng beda apa kakek nak? Mi agak beda saya geberek. Yen jawab. Apa saya geberek? Bila saya bangga pak. Imun korwa nak bila boy. Make pasat iya cong. Ija bahasa dia pak. Bilang kau sesempat, ben bilang kau sebisa. Kau lenga beda ke kakek. Mumpah dadakan dia pak. Kan tak nyaman ke seko pak. Kau tahu cong apa saya keberek kakek cong. Ya tapi tidak tak harapan nak. Kakek yang pernah kita ketemu benanan Cipata.
Mak pas deh iya kak. Cuk rasanya beri-beriin kok bi kakek sebunga. Ya setiap malam tina akin nah. Kok benih yang hatin akin kakek? Kok iba hatin akin kakek? Kok niser? Kok sayang ke kakek? Tidak mungkin lah kok menatin akin kakek. Iya kak, kok paham. Cuma benih pas mendadak ada iya kan kak. Apalagi kok benggaki pura rasa ki kebungaan. Dek remu bang kok jawaban kakek. Kok sadar lah apa saya rasa kakek? Ben-benih kun kakek saya rasa ki. Cek bahwasanya itina akhir lah karena tak nyaman. Apa boleh lah karena pura jalin hubungan le. Engkau mangkat. Benih keng karena apa? Keng pada keng mikir untuk masa depan engkau ben kaki kia. Engkau sih tak tahu kata ngereng tu le engkau tak nyaman. Pola engkau anak tung situng na. Tetapi mau tidak mau engkau harus atoro. Ketika kita sabar. Iya kak. Nyatanya sebesar apapun kok nahan kakek, tak kira bisa. Karena kok sadar, waktu na kakek benih kun cuman engkau. Odin kakek tak selalu tentang engkau. Tapi Tina, mayu jalan ni pesabar ben ikhlas. Singkok siap adente. Karena menunggu esto, mademang benih ma berek. Adukung benih ma bingung. Kok siap adente kakek. Kok pun cuma bisa beri ria ke kakek kak ya. Arguna tak seberempah. Apa dari dia? Ria tak seberempah fokus, pun tak seberempah larang. Cuma dia kebaik bukti tentang keikhlasan adente kakek. Tentang keikhlasan jauh dari kakek. Kok tak peduli le. Coba gendeng apa sih beri kakek. Yang penting dari kakek om duluan. Ben kok janji kakek. Cek bahwasanya kok bakal mulai. Bakal nemuin kakek. Kabar tadi ke kok. Cek bahwasanya kok tak kira abis dan luar. Ben dekikan le kok bakal apuk tiagi ke kakek. Cek bahwasanya kok bakal apulong ben kakek seumur. Kayak nggak entang kita aja. Iya kak, kok bertaji ke janjian kakek. Kok ada nanti kakek. Cuma beri rasana karo singko sarasaki bunga. Bisa semak bener polong ben kakek kak jak. Tapi setetang kau dan arasa asing. Jalan ni pilih jauh ben kakek. Singko terlalu takut kak ngadepin kenyataan jauh ben kakek. Singko cuma takut kak bila kakek tak peduli ben lupa ke janjina. Apa terlalu berlebihan bila sengkok cuma terus apolo ngeben orang saya kesenengin kok. Dile kaki si mulia kak.
Kok cek gerong nga. Selalu jarang nelpon. Mulai rapat ya kasih kecil kok pencet terus ngambil semua nah. Gerong kok doi oh. Ya Allah, kita mari senilpon. Cengkok telah beli pole. Lebih sejam kaki lalol. Makin kerong le, telah tengok waktu. Mari saya ke masjid dong. Jangan berang pelaki mi. Payah, mari adan lang. Anu wala mangkat. Mayu tulis takut telah tak milu berjemaah. Iya Mayu. Kak, wis lengkok himang ke masjid ya atau tanya kok berjemaah. Iya. Ya wes, assalamualaikum. Engke gaji. Engke gaji. Oh engke gaji. Katina apa kabar nak kanan gaji? Aduh, cereng bule tak pon nelpon sekali makai keraja pak gaji. Tak sempat sekali gaji. Cek sibuk bule kunto. Oh, perpan keluar makin nak kanan. Oh, buh. Cek bunga nebule mundek nih kok gaji. Engki, aduh. Engki jak mun pengetero nebule ku sekaji. Tak karo ki ngatere tanam melono ben gini kok gaji. Terus sambung seterus sakaji. Engki gaji. Ay kah muda. Malam lah nanti kiri biapa na. Ame cek kepurun na ben mas. Cek rengkok le keluar so been tak kare kiri so abaro la tao la para caja ke been. Dia tu ko aban ko hit kan. Korban kaki keluar benar. Kan aba la tao cengkok keluar so been. Iki kiri tak kera. Oh iya mas, dak demam menurut been engkok ya. Apa nade? Ya kan kita sering ajalan, sering abareng. Masa tak ada penilaian engkau untuk been. Iya bede. Kakek sangatlah istimewa bagi engkau. Apa boleh kakek ratin, kakek bela, kakek perhatian ke engkau. Ya lah bodoh be, mon been ya mas. Kita lah kari deh. Halo, iya Cong. Halo. Lu kaki dek rem Pak mi tadi bergerem nak sengko Pak. Apa nana? Iya sebagai yang mesti dirempek benci patah kaki beda apa? Ipah tadi bergerem nak sengko. Aduh, kelu lawanan kelu Cong. Mari jelas lagi ya bi bapak nak. Coba sekapi ada masalah pribadi nang kore kaki rok noro Pak. Engkau dewasa. Engkau lebih bisa Pak nantu kita engkau di Andrea. Ini masih bener bener ini masih salah. Tidak tak usah sekapi tangko di Andrea kaki dikte. Aduh. Iya bapak saporane ke kaki nak. Bapak ki puru sadar nak, cek bahwasanya kaki rian nak kanak dewasa. Ben kaki bisa natuakin kebahagiaannya ben pelenodin kaki Cong. Bapak cak rumah sana cek itu sana. Bapak seporane seraja kena foto nak ya. Iya bener iya Pak. Iya apa kaki saram ke sengko ke lu Pak. Sering saja lenakin kau di anji sengko.
Toman yang kau tak tahu kakek. Iya nak, bapak ngakonin nak bahwasanya dari kesalahan dari tua kena foto nak. Keng bapak minta tolong ke kakek jong. Saya ngajak pas sampai akal karan rembek ke abah ben bapak tanah nak ya. Wahai pokok abah tanah bapak jong. Oh iya litin na pak. Di kau kikir-pikir. Iya nak, saya nggak ya. Ring tua ring ngemis kena foto nak ya. Iya setia kakek berontak ke bapak nak. Pon na kaki kita tahu. Dia memalas ya turu orang remontan di itunya. Kulaku kakek lah sekalangkong ke bapak ni jo. Ikan kelu je. Pada jongo dia budi je. Mun lebih semasa kakek je tak kurajab je. Mayu pada jongo bi kakek je. Siapa saya atur, ben siapa saya ngatur je. Jong. Eki kak tuan. Mau bilang aja, main rokok kemana? Eki. Dia memang tadi nak sekali. Masa Kak Rajab tak ada nggak pernah boleh. Cuma seminggu lu tak ada kabar. Ya Allah. Masa cik sibun Kak Rajab terlalu lupa kengko. Kak Kimi, dia rumah tadi kabar terus di Kak Rajab yo. Ya Allah, kan jangan datang buni suruh tojuk senata nyaring jauh. Iya seorang namanya ide nak tajuk dulu. Dia orang mami terus tidak kabar di Kak Rajab. Iya gelak pada nelpon. Ya telepon balik. Gelak suruh nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama kakek kamak jarang ngabari sengkok setia. Kak. Halo. Arah apa kena di masalah kaki ya? Iya lah. Jadi tak ada apa-apa, tak ada masalah apa-apa. Gue kan cek repot lah setia lah. Cek banyak tugas kau di kampus setia. Masa dalam seminggu bah tak bisa ngabari sekali kak? Iya lah. Seorang aku kakek. Aku ni usaha lagi ni bisa kau. Iya kok pada seorang nak kaki kak. Tak bisa ngerti aki kegesibukan kaki. Cungkuk kencok kerong kak. Iya lah tak rapang kau paham. Ya Allah, tadi aki jodoh pasti kan jana abdinya. Nikmat terus rasa aki bunga seterusnya. Ini corak Mustafa, udah mak, ini corak cara keloli.
Mus, Mustafa. Farina. Di mimi ha. Demak agak Mus. Ada yang taruhan loli. Anu apa Mus mi purnang? Ada yang kini lagi. Rakin apa Mus? Ya, Undang nasa apa deh Mus? Kakek suruh Rajab ngataraki undangan ria kalau liya Mus. Kian di ate Rajab ya Mus. Sebab dia mau teka Rajab Mus. Hari ya hadiah na Rajab kalau li situ lelang mailang sebulan lebih ya Mus. Pak. Itu kok sama dia, Pak? Lah kok sangat teraki ya? Ya, kau pada baki ya. Lah macam kok. Ayah sekalian bagi aki. Mun Rajab keberuat menol. Hari saya kocak melu ketan tak melu nanggan. Kakek me. Dari rumah Rajab pernah nelpon ya? Ada apa kakek? Andi usale me. Tak sabar. Dia rumah bodoh kabar dari Kak Rajab ya. Singkok mendapati titipan dol dari Mustafa. Dari Mustafa. Titipan apa? Ria Rajab saat me. Ria Rajab engkau kan me. Me mak diem. Ria Rajab siapa? Assalamualaikum. Kalaban badan surat dia. Sengkok minta asapora saya sangat raja juga kaki le. Sengkok tak nyangka. Takdir sengkok ben kakek bekal agak ria. Ben sengkok minta asapora. Sebab ketak mampu na sengkok dalam nolak ke badan ria. Ben kakek kutu tahu le. Sebelum sengkok kalah benar emah keputusan dia. Saya hadapi sengkok benikun pengetahuan kakek. Saya hadapin sengkok benikun pengetahuan orang tua. Tapi ateh sepak kun tak bisa nerima orang lain selain kakek. Cuman paling abah saya tak bisa nolak keberadaan. Maka setia saya peta sengkok ke kakek. Keilas na Athena untuk nyaporah benar emah apa sila titih cilana pasti dari suku besar. Mayu lupa aki apa sila mare. Ben mulai setia Mayu hatretan bein sampai bila bein kakek bi sengkok ya katretan nah selanjutnya.
Derem nih lolin jene. Kita nggak akan sekali. Tentu ada sekali dari ki aku. Bubas derem meloli jene. Cering suntik lah marilan. Mi pas tak kemasukan apa sekali tiga kuda aja. Taring dah gunaan bagi suntik. Sembilan ini. Paksa deh yang tak kelim nih. Mulai sehat. Oke. Ya. Mulai lekas beres. Masa dek yang melolo kaki lol. Sing kau tahu kaki tak tedung. Sampai bila kaki dek yang melolo. Akan tak kesopan dia ya. Hari ini aku kerja sendiri. Malah kan sering anu sa kepikiran mo lolol. Itinang ko ki mo dia. Ko ki asalin na. Kok dari malam mata asalin. Paling kok laku entar dan na. Kok bulan kian di parlo. Iya, seorang nangkok yang merepot ke kaki. Tak apa lol kaki bingkok lah yang keptretan. Tinang kok mulai kelu ya. Iya, Mi. Gula ki pelai mana nom? Demak nih. Melo mau dia. Ki asalin na. Kau juga dulu nih. Bukan di parlo. Aku tuh parlo apa nom? Lu nih, pelaga kira tahu penyebab pa loli resagi apa. Dijauhan ke kerola kan sebenarnya neben loli. Pening biseng kore seratakin ke dukun mare. Iya ke dokter mare. Ara pangku loli nih. Kebela nih, tahu saya kau tako kake. Apa penyebab loli mah bisa dah iya. Ben boleh nih mulai temu penyebab penyaman kau tak kira pikiran nih. Kan kakek tahu tibi loli wah. Tangan nak bini tung situng ada ada pole selo kalau kengko. Timun loli terus tak beres di kan kok posang nih. Asli na loli sakit karena ring laki nom. Lu orang laki sekemad aja. Cereng loli tak mana dengan ring laki. Siapa selaki ini? Rajab nom. Raja Pananton Saharan Rui ini. Astagfirullah. Cereng biasa na. Loli dari ngebele mun beda apa kengko. Mi pas macam loli aja ha. Ya Allah. Kitikal belum play mana nom. Assalamualaikum. Setiring laki pah cek lemah. Pah tak ngelak kebapaan sekali. Kakek dia orang mede. Ini pas tak dengar teh keseko kakek. Mas, benih engko saya tak ngerti ke beun. Tapi beun saya tak saat teh apolong songko. Apa lagi? खुशी किस्मत में यूं छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जख्मों से है सांसें भरी Kenapa, Mas? जख्मों को तोड़ा